tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaye n'ukutaruhari. Umugoroba mwiza ku bakunzi bacu ba Tuzarutsinda TV, twongeye kubasuhuza muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Twizere ko mumeze neza, tubareke amakuru yacu uyu munsi tw'itariki 26 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2025. Ni wa mwanya mwiza n'amasaha yo kubagaza amakuru avugwa mu karere, amakuru yiriwe mu karere kuri Tuzarutsinda TV. Tubibutsa gukora subscribe mwese mutarayikora, nawe mwayikoze dukomeje kubashimira. Rero uyu munsi amakuru tugenda tugarukaho turakubitira muri territoire ya Mwenga ikomeje kuberamo imirwano ikomeye ihuza uruhande rwa leta ya Kinshasa n'uruhande rwa Alliance Frere Congo FC23 bakomeje guhangana muri biriya bice bya Mwenga. Tuze kubitira ni Murenge na tubabwire ko bimeze, hamaze nk'iminsi kinga tutababwira ko situation zifashe mu misozi miremire Murenge hatuye abanyamurenge hakomeje kubera ibikorwa by'urugomo bikorwa na leta y'u Burundi na leta ya Kinshasa. Ari makuru tugiye kuba tugarukaho, muze kubana natwe. Muri territoire ya Mwenga hakomeje kubera imirwano ikomeye mu by'ukuri ihuza uruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse n'umutwe M23 ugwanya ubutegetsi yatangije muri kino cyumweru gishize ku ntangiriro, nibwo imirwano yagiye ikomeza kuba muri biriya bice ihuza uruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse na M23. Rero ku munsi wa none bigaru tundi duce turimo Kakidasa na Kasika, ko ingabo zo ku ruhande rwa leta zaje guhunga muri biriya bice ubwo zumvisha urufaya rw'amadubu, urufaya rw'intare za Sarambwe babazukirije mu isasu mu gitondo ca kare, ndetse abazalendo baza guhunga kare, FARDC za guhunga, abaje kuresista bagenda bamanuka imisozi bagwana ni ingabo za FDNB z'abarundi izo zaje kuresista muri izo bice zigwana kugira ngo utwo duce tuza kwigarurwa n'ubundi na M23. Ariko zaje kurangira M23 iba kubiseza kuba kuba no muri utwo duce tubiri. FDNB ingabo z'abarundi nazo ziza guhunga berekeza iriya za Kamituga no mu bindi bice bitandukanye. Rero kuri ubu ngubu ihuriro rya AFC M23 bari ku birometero biri hagati ya 30 ndetse na 25 kugira ngo babe bagera Mwenga centre. Muri make niko bakomeje kwa advancinga muri bice bya Mwenga. Ibi byose bikomeje guteza abakongomani ubwoba, bakomeje kugira ubwoba bwinshi, ubwo abaturage bakomeje kuvuga ati imbaraga M23 ifite ntizisanzwe. Ku munsi w'ejo habaye intambara ikomeye, ubwo kandi M23 cyo kwigarura utundi duce dutandukanye, ariko mu ruhande rwa Wazalendo ndetse na FARDC baza kuresista bagwana intambara ikomeye. Bavuze ati twahuye n'isi turakwitwa mu byo tutari tuzi. Ingabo zimwe za M23 zituruka za Kamanyura, zindi za Nyangezi, ngo tuza kubona zatwuzuye impande zose tukatubura no duhungira. Muri make nuko umutwe M23 ufite imbaraga ukomeje kwa divasinga muri amashamba ya Mwenga, bikaba bikomeje guteza abanyepolitike bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse n'abandi bazalendo bose n'abasirikare yuko umutwe M23 ukomeza za Mwenga ukazahura n'amadubu mu misozi miremire Murenge, noneho zirambonera kwe n'abari abarundi bose akazabare bahungira barabagiye gukora genocide bafunga ziranzira ziri Murenge. Muri make nuko hari icizere yuko tuzatabagwa umutwe M23 uri za Mwenga nukomeza imbere, bizaca intege cyane bari abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi bakorera mu misozi miremire Murenge bari ku Ndondo n'ahandi za Mikarati bagiye gufungira abaturage inzira. Rero bikomeje kubateza ubwoba bwinshi. Abanyepolitike n'andi batandukanye bakomeje kugenda bivugaho, bavuga yuko izi nyeshamba za M23 nizikomeza cyane muri Mwenga, kuko Mwenga ni wacu ntabwo ari kure, na ahantu urugenzi rw'iminsi 2 cyangwa 3 bakaba bahurutse iriya imurenge. Rero bafite ubwoba yuko umutwe M23 ukomeza cyane guprogresse muri bice bya Mwenga, yuko uzakomeza ukazahura n'ubundi natwigwayo n'amadubu, noneho bakazarushirizaho imbaraga nyinshi ihuriro rya leta Kinshasa bakazabura niyo bahungira. Rero ibyo nizo bivuga muri Mwenga nuko M23 ikomeje kwa advancing, ikomeje guprogresse mu bice bitandukanye za Mwenga, kandi dufite ikizere yuko bazakubita hariya hari inzira nyinshi bashobora kuzahuruka bagahuruka imurenge bakadutabara, kuko hari umwanzi mwinshi abarundi guhera za Mikara tugahuruka iriya za Mitamba hose no Murundi. Hariya n'ubundi cyadufasha cyane nuko bari abakomeza imbere bakazahuruka imurenge, no bakazabarasaba binukana abacu nabo bakazabarasaba bikonda, no abarundi bakazaburirwa irengero. Rero uko niko byifashe muri territoire ya Mwenga, nuko imirwano ikomeje kuba, kandi uruhande rwa leta Kinshasa akomeje batakaza n'ibikoresho byinshi. Hari ibikoresho byinshi bikomeje kugenda bigaragara bifatwa n'undi n'umutwe M23 ugwanya ubutegetsi muri territoire ya Mwenga. Muri make nuko icyamba cyacu gifite imbaraga kandi gikomeje kugenda kibohora ibice bitandukanye byo muri territoire ya Mwenga ndetse no muri Warikare, naho hakomeje kugenda habera imirwano ubundi, kandi umutwe M23 ukomeje kugenda uzihagaramo kigabo. Rero reka tugomba ko tuyasimbukire mu misozi miremire Murenge hatuye abanyamurenge. Mu by'ukuri ntakirahinduka, ni bwa buzima bw'ubundi bw'abaturage bukomeje, kandi muri iyi minsi abantu bakomeye n'imiryango ikomeye ikomeje kugenda ibivuga igaragaza yuko abanyamurenge bari gukorerwa genocide n'ubundi na FDNB, igisirikare cy'u Burundi na FARDC, igisirikare cya Kinshasa, bagaragaza yuko
mu by'ukuri babafungiye mu minsi yashize itari myinshi cyane. Ikiro c'isukari cari ku 5,000 z'amakongomani, rero kuri ubu ikaba cyakija gushitsa 50,000 z'amakongomani. Mu by'ukuri iyo niyo jenoside amahanga, ibinyamakuru bikomeye mpuzamahanga bikomeje kugenda bigaragaza ubu bwicanyi n'urugomo abarundi bakomeje gukorera abo mu bwoko bw'abanyamurenge batuye mu misozi miremire y'umurenge, ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe nawe yabigarutseho yereka isi yuko ubugome buri gukorerwa hariya nta handi burakorerwa, aho bakomeje kubafungira inzira kandi bagakomeza kubarasisha za soko na za drone mu baturage mu bana no mu bagore. Ibyo byose mu by'ukuri amahanga arabizi, gusa ntaco arabikoraho kigaragara, ariko amakuru barafite yuko hari gukorwa jenoside. Rero niyo mpamvu M23 nejo bundi nivuga ngo idutabare irase bari abarundi ntibakazavuga ati nitwe twaharaye. Amahanga azamenye yuko twagiye kwigwanaho guhagarika jenoside iri gukorerwa ubwoko bumwe bw'abatutsi butuye mu misozi miremire y'umurenge. Rero nuko byifashe ntakirahinduka imurenge, nuko n'ubundi bugome bukomeje uko iminsi igenda icuna, niko n'ubugome bukomeza kugenda buba bwinshi, kuko abarundi bahagaze kwizime ko batazaruha barekura inzira n'umunsi n'umwe ngo umunyamurenge abe yabona ico kurya, abe yabona ico kunywa, kuko iri mu migambi bajanye bateguye gukora jenoside mu misozi miremire y'umurenge. Rero ayo makuru avuga mu karere, mwari kumwe nanje Pacifique Kamunege, ugenda ubagaza amakuru y'akarere tubusaba ko subscribe ndetse na share kugira ngo ntimukazoza mucikwa n'amakuru kuri tugenda tubagezaho umunsi kundi.